Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyon amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan ang Maribel, iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Tall, dark, and handsome. Dayta ti panangiladawak iti boyfriend ko ani Alex. Ure amok nga ado kami ababae na, inayat ko latta. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod. Ni pagayam ang Maribel, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hello? Friend, Ay! awan kamin ka ni Alex. Anya! In-break na kun. Ay, mabit lang, friend, ha? Awagan kayo kung madamdama. Madamang amin ti meeting me. Ada ako dito boarding house, friend. Kaya't ko ti ang sangit. Nagsarita kayo? Kunana, saan na kun nga ayatan? Taapay ka no. Saan ko kano abasol? Basol na. Gaputawan ka nun, di pa nagayat na kanyag. Taapay. Yan dya ka mo. Awagak man? Kasaritak man day dya lalaki? Sanan. Anda siguro sa balinan. Nagsakit tinagap ko, friend. Amok. Ano ti chicks na ngam inayat ko. Lalaki aklaan. Tinanog kon. Ingka man la gumatangan iti arak, friend. Anya? Kayat ko ti agbartag. Nagatang kumatan ti arak ni pagpagatang ni Maribel. At dapat nga takurang na. Chris? Engineer. Oy, Nasayata nakita ka dito sentro. Mapankan sa agaram. At damat awit mo asabong. Owen, Chris. At dapay chocolates. Umay ko kumaitid ki ni Maribel. Para ka ni Maribel dagita? Owen. Kuwang amin. Nagbiyahe ni Maribel. Sa dino? Adayo tinapanan na. Ano kayat mo? Siya kung timangtid kan kwa na. Ha? Owen man lang yan. Ibagam nga I love you, ha? Wan mata. Umayak tulatag pa siya rin ton sa mangpat. Sure. Chris, baisakan to nga abay ton kasar kami, ha? Among friend, ay na, sa anak-anak katagari. Idi imbaga na nga ikalay sana ka. Anya? Imbaglakit din. Imbagam nga awanak. Wan mata. Angam, apay adi mo ngamin ikan iti chance ni Ronald. Gwapo mat, kan genius. Sumarting ka na. Nala, uminom takiti. Talaga nasaktan ka iti naramid ni Alex? Talaga, friend. Ay na, nasaysayat sa. No nilatan Ronald ti pagsaritaan ta. Agkatawa tapay. Angam no day nga Alex. Agsangit kamot nga rin. Andiyak nga rod kayat dayjay a Ronald. Kaslab, normal! Anya? Pare, nagawit ta na. Owen, na. Kaso sweldo ta. Isa dumagas naman iti video yan. Pasensyakan pare, sanak ama mapan iti video yan. Apay nga eh. Umay kakit di, tap na mapadasam met. Si kalangan pare, mapan ko pa'y tagasin ni Maribel yung office da. Anya? Agpakpakatawa ka kadi. At dan boyfriend ni Maribel. Boyfriend lang, met?
Agid ang tangaruda na Romar. Una kan, tamag magnaak. Anya? Mapanak pa ngamin gumatang iti sabong nga itad ko kini Maribel. Ay, o sige man langan. Makamuka no, dahi tatikayat mo. Angam ne, medyo adayo matibalay da Maribel dito eh. Alangan na magmagnaka, ginggay jay balay da. Namin anon nga imbrik na kaday jay nga Alex. Nanang, Ngamjak amukan katakayat mulat amot. sana kas ka rin na timang lipat, nanang. Siya kunti mangilukat itiri daw. Ay ayatek at talaga ti anak yo, nana. Ket nakasagana kami kalaysakan ko, ana. Anya, Ada ka din ni Maribel dito nana. akwa. Rimwar nga main. Itadyokin ni Maribel da kita sabong, nana. Sige. Sige. Agawid ako na. Ronald, mabit man lang. At daladamagag. Mano ayati sweldom iti pagtrab-trabahwam. Basit laeng, nana. Mano nga rod. Adamat 30,000, nana. Pangipipanam nga iti sweldom katawan mo't ti pamilyam. Ijay bangko, nana. Or-orno nga. Para iti panagkalay sa amin to kini Maribel. Iyaramidak to iti dakkilabalay kan igatanga kiti kotse na. Sapay ko mata, kayat nakto ti anak yo. Alex, Apay ngayon nawagan na pala ket break tan. Nalpasan ti amin ka data. Imbagak daytan kan ka. ato ka di ba asul ko? Napukawan tiriknakan ka, Maribel. Iso din akong awag-awagan. Amangan no, mamuan pa ni... Asino? Anta ka din na talaga tinangisukatam kanya. Dadingin tat. Agmubuon kan. Ken pang-aasim tasardangan na kon. Alex. Nagkunangamin ka amakisin narak kapay lang iti dayjay nga Alex. Mawatan na kumamot Ay na friend, paspasakitam lang tabagim. Saan mo't nga minakas ka rin na timang lipat? Maribel? Oh, tisutor mo. Itarayantan. Anya, ay, di ka agkasta. Sangwam kit di, kasaritam. Oh, kita mo, adamanan imot na asabong. Para kan kadayta, sigurado. Sige panawan kayo pa dito. Ay, Chris. Ronald, agtugaw ka dito ha? Agsarita kayo kan ni Maribel. Agyaman na, Chris. Nag-date kayon kini Maribel? Wan pare, nagbayag kami ang nagsarita. Ay kat, da kayo nga roden. Si Kamat. Ikasar mo nga roden. Patsa galap na kamit ni Maribel. Talaga? Kwartaman kidi pare. Tapay. Buludak pa'y laeng. Bayadak to. Uray sa nga ribo laeng. Oo na, mabit lang. Pero war ko iti wallet ko. Nasaya at taimay kayo nga agayam dito balay. Wen auntie, imaya, takayat ko akong binsiran ni Maribel. Mangrugi ka manan. Kumbinsiran nga niya. Asong batan na ni Ronald, tagkasardan, auntie. Jak kayat dayjing abnormal. Apay, Maribel. Anya ti saan mo apangayatan kini Ronald? Nagdakkel gayam ti sweldo na. Guwapo, nasingpet, at trabaho na. Oh, makitam dayta, friend. No da kayo kano agkatuluyan, ipatakderan na ka iti balay. Kanigatangan na kapay iti kotse. Oh, makitam? Basta, jak kayat dayjing akas lamon mulong. Ay naanak ko, saan kanto masakitan? No ayatem ni Ronald. Saan akas iti dayjay nga Alex? Song batam ngaminan ni Ronald. Tapno nabibiit ang makapag-move on ka. Nadilamin. Alakit din, mangantayon. Nakaluto akon.
Amo Maribel, talaga ngay ayatan ka. Kat nasungbatan na kita, igatangan ka ti kayat mo. Oray anya? Uwen, kayat mo ka di ang makita no mano ti ornong ko ni Jibang ko? Ipakitam kanya? No kayat mo, sika pa yan ti mangigam iti pasbok kan ATM ko. Anya? I love you, Maribel. Sika lang ti babae ngay nayat ko itinapod no. Sumbataksan. Ngamjak mat ay ayatan. Anya nga ta? Amo kasi katigayam ni Maribel. Kaya't kula ko makumustahan. Taapay? Kas may sagayam. Addan boyfriend na niya. Engineer. Kun baknang. Oh, Ha? iso daytan. Kutse na dayta. Regalo ti boyfriend na dayta kun kuana. O sige ha. Bye! Nakitam ni Alex a pagpatayam idi. Nalaad itan. Wan nga, Rod. Inalam ka diti number na? Ah, tapay pa lang. Kasla kayat ko ang makasarita. Kasanon ni Ronald. Inay-ayat na ka itikas taunay. Kayat na ka nga ikalaysa. Apay, kayat mo pa lang ti makisinublan iti dayjay nga Alex? Ha? Kat no sinaktan na ka idi. Jak amo. Ay, unay kan aya, Maribel. Ay, magmag na tama na na. Kayat ko ti magmag na, pare. Jay girlfriend mo, yung katangam iti kotse. Idinto tasi ka. Pare. Kita may ti dayta restaurant. Apay pare? Ni Maribel dayta, saan ka di? Kitam. Sino di kadwana? Asos, madinsan ti mapaspasawa. Una yan. Nagsakitan tayo ti magkikita ka. Adda ka date na. Ikan na kumay ti may kadwagon daw ay, Maribel. Alex. Namiris ko asi kagayam ti ayatak. Ikarik, saan ka nasaktan? Alex. Saan ka nga apuraan? Ikan kay ti umno apanawan, tapno agpanunot. Nagawitan, pare Ronald. Antang! Rabiin! Kayat ko pa ito, aginom pare. Talaga alab na lab mo ni Maribel niya. Wala pare. Iso ti first love ko. Kat, agurdara ka di pa iti arak? Wala. Di kwarta marudan. Atay tati walit ko. Makamukalatan. Ayos ah. Much money ka talaga. Engineer. Inuroray ka. Apay nga ita kalangain may dito'y park. Pasensya kan Maribel. Dandanay sana ko may. Anya? Nasakit lang kanyak tinakitak. Nga anya? Adda ka date mo. Nakita kayo. Nakita kayo ti may sa restaurant. Ronald? Iso ka di tayo ayatan. Amok anapilitan ka lang nga nangayat kanyak. Ngam araramidag tamin. Tapno ayatan nakmat. Ronald. Si kaitan ti ay ayatag. Pinaay ko ni Alex. Kat ibagak itakan ka. Nasursuro ka nga inayat. Iti sana nagbayag, nagkalaysa kami kini Ronald, Mr. Lonely. Sana ka nagbabawi ang nagtalek, ken nagayat ken kuana. Tamakunak anasingpet at tao ni Ronald. Alakastan, katagyaman nakiting ka pa ng idrama, dito'y surat ko. Ito'y pagayam mo, Maribel. Agyaman kami mat pagama Maribel, iting ka pa ng ipatulod, iti pakasaritaam. Kablawan kayo kini Ronald. Makunak anagasat ka, ta sigon dito'y surat mo, ket nasingpet. Ken nasayat a tao ni Robert. Ken makunapay nga adda mabalin na itibiyag. Ala,
Subadam kumamet dayta kinasaya ti asawam, iti kinaimbag, ken panangipakitam iti napudno a pammateg, ken panagayat mo ken kuana. Tapno mataginayon, ti kinaragsak, ti pamilyayon. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod, ni pagayam ang Maribel, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti madireksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.